Lugrayang titiang ngaturang suk semaning manah mewah rasa angayu bagia majang ring ide sang yang widuasa. Duaning merapan antuk asung kerta warna geraha ide danes sarang sami. Talar titiang presiden manggoh rayu sekadi makin. Sida ngamiletan lomba mempidante ring acara wanti warsa SMP Negeri 1 Semarapura kepeng telung benang. Mungguin pidante sari pacang aturang titiang ring rahinan becek sekadi makin. Inggih punike memurde ngajegang budaya Bali. Inggih idedane sanewang yang titiang kuentenan Pulau Bali ini pinaka pulau wisata budaya sari sampun klokta doh kantos ring dura negara. Sampun sami uning terwikan. Punike sami ngawinang jagat Bali ini keparima oleh para janane. Pulau Seribu Pura utawi Pulau Dewata. Napi sane ngawinang Pulau Bali ini kesenggoh asam punike. Sane ngawinang boya jetios. Wantah keaslian pelemahan Pulau Bali ini ketukum malih antok senilan budaya. Mawinan asam punike irage sarang sami patut nindihin miwah nyungkemin kahanan budaya Bali. Mangdo budaya Bali ini tetap asri lan lestari sidaning dong. Silih tunggal seni kanggen muratang termuardiang seni budaya inggih punika wantah bangsa Bali. Tetabuhan lan sesolahan duane sari pinake tetamian utawi warisan saking leluhur Bali. Idedane sareng sami riantukan mangken budaya Bali kecampuh budaya asing. Puniki talar budaya irade sekadi petapan rogone sayang lami sayang murendang. Pinunas titiang mangdo budaya Bali nenten reret. Ngiring sarang-sarang lestariang budaya Bali ini sinalih tunggal antok nyarengin gumanti belaksanaan mekudang-kudang festival percentokan mewah parikrama sari mepaiketan antok budaya basa lan sastra Bali. Inggih idedane miwah semeton sami-sami banget kesemayang titiang. Kadi asam punike titiang presida maatur-atur ringgalahi sari becik puniki. Menawi wenten atur titiang sane nenten anut ring pikayan idedane. Titiang lungsur gendrene pengampura matur suksema antuk ring uretian idedane sinamian. Pinaka pemuntat puputang titiang antuk parama santi. Om santi 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 om.